Na otoku Visu postoji neka sporost, kažu organizatori Zelene akademije. Baš ta sporost omogućava mislećem biću da jasnije spozna načine na koji kapitalizam u ostatku zemlje guta resurse i ljude. Na otoku koji zbog vojne prošlosti i izolacije živi nešto drukčijim stilom od ostatka zemlje, već godinama se okupljaju ekološko-socijalni aktivisti i stručnjaci iz raznih krajeva Europe. Na Zelenoj akademiji traži se način da se ideja održivog razvoja probije u srednju struju državnih politika. Hrvatska bi mogla biti jedan od prvaka politike održive energije. Upravo na ovoj zemljopisnoj poziciji nudi vam se veliko bogatstvo obnovljive energije iz prirode. Zaštita okoliša, socijalni i ekonomski problemi koje stvara kapitalizam. To su glavne teme predavanja i radionica na kojima se pokušava stvoriti nova paradigma razvoja. Koja u centralno mjesto stavlja održivo upravljanje zajedničkim dobrima, vraća prirodne resurse u ruke građana i naravno kritički propituje sadašnji ekonomski sistem. Riječ je o jednoj inicijativi koja je za svaku pohvalu jer ovakvi programi dovode mlade ljude na jedno mjesto, obrazuju ih, podižu im i jačaju svijest o nužnosti i potrebi za zaštitom okoliša i prirode. Ljudi se susreću, izmjenjuju ideje. Izuzetno je važno sinergijsko djelovanje između aktera na civilnoj sceni sa akterima na političkoj sceni, ali u svakom slučaju Hrvatskoj je potrebna drugačija politička opcija. Ne znači treća politička opcija, nego drugačija politička opcija, ona politička opcija koja će u središtu interesa biti javni interes. Zelenu akademiju pohodi mladež, ali i iskusni stručnjaci, političari iz zelenih stranaka i aktivisti koji su stvaranju humanijeg društva posvetili cijeli život. I oni mogu iz svog iskustva prenijeti mladima puno onoga što se ne može zapravo naučiti iz knjiga. I u tim radionicama dolazi do praktički sukobljavanja isto tako mišljenja. Ljudi sami zapravo kroz jednu tu plodnu interakciju dolaze do različitih zaključaka, negdje se slažu, negdje postoji neslaganje. Prvi put sam ovdje, oduševljen sam. Mislim da je skup vrlo energičan. Mnogo je mladih ljudi koji su doista zainteresirani za teme. Dolaze na ovaj divan otok i rade, a naravno bude tu i kupanja i provoda. Stvorili smo europsku mrežu vrlo angažiranih aktivista. Ideje zelenih u Hrvatskoj mnogi još uvijek odbacuju kao utopiju ili isprazna naklapanja. Takav stav je sve čudniji jer zelene opcije igraju sve važniju ulogu u državnim parlamentima diljem zapadne Europe, a obnovljivi izvori energije ne donose samo čist zrak, nego i radna mjesta, jačanje industrije i socioekonomski oporavak cijelih regija. Kada bi političari donijeli ispravan ekonomski i financijski okvir, mislim da biste s razvojem energetike iz obnovljivih izvora mogli biti mnogo uspješniji nego mi u Njemačkoj. A mi smo kroz takve politike u Njemačkoj uspjeli otvoriti 100.000 novih radnih mjesta, i to dobrih. Čini se da o prednostima energetske samoodrživosti od svih Hrvata po regijama trenutno najviše znaju gradišćanski Hrvati, oni što žive u Austriji i napreduju na zelenim politikama. U Republici Hrvatskoj takve se ideje artikuliraju na mjestima poput Zelene akademije na Visu, zasad daleko od mjesta na kojima se donose odluke. Zasad.